O te o folo fa mawhaatalo whantu hi lau mai moanga sa moe le reivanga o le a fiafi ina ua sa vali antu le vau le wanti le toru minute ua te ai nei le tu lai wha i le amatali ai fo o le tutua wha wau ea a le Blue TV a mai se le proklami o le tauta ia e mara manuia whaiva o le tātou wa tiru tauta ia e mara fia tauta ia e mara manuia le anga le lei wha soa soa o le tātou tapa au sili le langi ea wa o iana whaia i tātou. O ia fo ina te whaamanuia ia i tātou. O ia fo ina te taita ia i tātou i mea o malava o wholaunga. O whea tātou te whetaaloloai. I o e whemalangai. A sia i lea vai panoa ma lea vai panoa o lea tūlangi ma lea tawhalangi. O lea antunu ma lea antunu o ngā ele fo i mawa. I o e ma lea antu lau. E le ma whailava o na whaititia leanga le lei tau muli ma leanga le lei aputi. O lo tātou matai sili le langi. Ioi. Awa o lo nā lofa, o le alofa tu noa. O le alofa e tū i matangi olo e taimua e muliai. E si ui. Ioi. E ilunga. E autafa. E pui malu ia te oe. E taimi uma o wholaunga. O le ala lea le iase isi ngua tātou te whailoa ai mo popo. Te tū ai ma fusi ai mo tātou militino ai. I lunga o tātou porukalame whapenei ma le tautua lau Blue TV. E le isi suafa e sili ma lau alunga nai lo le suafa manu ma lo tātou ma te sili le langi. O Yesu ke riso. A o tātou tu vai i le nei asolulu. O le aso lo na sefulu ma le tolu nei o le masina o te sema. Luafe lua sefulu ma le tolu. Sefulu lua masina o le tausanga. Ioe. A fuala ma e tu e tipa. Ai koe kepa ngi le lofa ma le anga le leo le atua. E ma eulo na wha maoni. Mai le aso mua Januari sao tātou fusi ma sei Happy New Year's. Wai whape ngaka ko nganga e masangi nga whai. Se ia o mai lava i le nei masina e ui o loo iaina i vai aso o loo loma. Ia ona tātou toe sahuni fo i lea e Happy New Year's pe awha pe kusai ma le whinga ngalo le tu. A whai ngai lai ke koe kuma e koe kepa i kua. E ma tautia e ma eu lea lofa. Lea lofa la vea i ma le wha maoni o lo tātou wa tua. Ioi. Ioi. Ma eu lo na anga le lei. E iai kai mi ngā kori. Ioi, e iai taimi o le wholaunga na toe a e koe sauro muri ai kua. Na iai taimi o le wholaunga o te lole te mai mua mai. Sa matua e mai ngase ti ngā inga. Sa tau mate le ete. Mai ma le mangalo. Pe te toe ola, pe te toe ma e po wa e ruaku ai lava. E moi lau tala. Ioi, o tātou uma. O le foi te mafuta mai o te loa o le te whaamaunia lau tala i eisi na la vea si ta avale tu lou. Ai whawhetai le alofa o le tua u toi whawhisia le malosi. E isi kanga pa u se la au, pa u mai se ngiu, pa u se uru, pa u ni whaunga whale. Pa u mai ni mea maurunga. Ioi. Ai whawhetai le anga le lei o le tua u toi whawhisia le malosi. Te lo voi le nei teimo le fiafi o le e te mafuta mai e te iloa po oefo. Seisi na tau mawhai e wha umalawa lona ola. Ku lou fa fo ma wala tru o le tātou te tala noa ma tātou fa soa i le anga le lei o le atu. Eyo. Le ke ngofo mai mata mai lau TV po lau telefoni po le lamba le devices le te fa ngaina. A le wa kiru me fa pea. Amen. That's right. Sa o le lei. Koi kiki a mangu malo le fili au filinga fa mai fa umalolo soifua fa umalolo wola tu lo fa fonga mawala tu tato ora ngana fa fengo fie iyo onga olo fa ali ona olo wita ona ole masiasi ona o se mea na tupu o a umangei mafua anga e wala nga yeli stanga toi na afa le tonu mo fa filinga se onga ua le tau lau olona mana onga iyo Wale kau lau, wale tau nuu wha moe a whaisa wha moe wha i poipo, a whaisa wha moe i se mea lau walunga, ai wale tau nuu. Nga ia lar ko inga mawhauwhaunga o le tālia o le wha umar soifua mreola. Ai koe musu o kula wale anganga pa ia, ai koe whaia kua le anganga pa ia.
Ia pe koe kolosia ese siko kongo lo fale po o ai lava. Walanga ese au walari ese weli anga pa ia. Ioi. Ese. Ese uma au wala wa se ase ali ukingo maile anga pa ia le tino fo ile le fa anga pa ia. Ioi. E ia ila le kai mi fo ile le ola wa luluki au ma fo fo ngala ayo o ai nga fa ia fa unga se. Awa e ke ia ku i me ro fale a. Ia. Wa e ke ia ku i me ro fa ko. Ioi. Wa e ke ia ku i me ro fa ko. Maro la ko kala ko ngal fa ko. A e ke o se tangata pe ro fa per kangi file out of the blue. Ah. Wa e ke ia ire koe ku ia ko fa ko. Isun. Ai ala ko kala ko nga. O se tangata te le i fo inga. E ke le i fo inga ole a fia lo fale. Fa pe o wa long gone. Ai ke like mati mai e kala fa ko afunga fa pe po wai ngi u fa ve lave mai. Ole ala la amalo e alo ma fo faulea. Au amatana e fa se pa makapo fese ku or fale. Ia. Tulo o le to fa fangu ia te o el tato savalinga le winga la ka le lo fa le tua le ku le keren ka ko fale yang or kero kai even myself o le wa ya makanga kiro so po fese me or pikor fale po malolu ngore idi po fese la papa ia tulo te lo nga we si le fiele winga la ka le ko fe awa e ke ia ile ku ia kor kanga e savali mai surprise ai vai mai sole o si o tau songa po si o tei po si o ango po si o auntie si o niece nephew friend whatsoever ia pos kamai kiki fo iwe pos kamai kiki ya fo ngala ko kufa pepa pela ko ku ia ko lo fale peke pete mo mia se ni lo le popo ngi vai salo e fa kau mangi me fa penga wa ke ia te ia le wo fairua karkalangoanga ma koe ngā loma tua ia male e kei rola ukala ia ke oi. Ore anganga pa ia ngā ori ukingo aku whapenga. Oi. E ke ia wa vai ku ngā elo lea laku whairua karkalangoanga. Kua e fiu e wha amoku e serkanga kare marau fale. A o lea wa se e ale rua talanoanga. Ia ke e ale wa koe meltdown na e fu ngale lo loto. Oi. Sa le or fa finge sa va inga or poru ngo fkangi sa va wo ko ke aku male shake lo chicken le ke o mo ke ya le wo ko ke amari aku male shake lo chicken a o le chicken o le ko kiki ha fa le ko kiki ha fa le ko uri chicken ha o le lo fa le na o le tua o le lo fa tau muli le na o le tua woni o tanto va ve fa ngalo o mafua anga umaia wa mafua yo na tatou pene iyo fa afetaila ile anga le leo le tua ia o le sifo ikanga kalengo fo mai o langa mio fa tole we tu mai to te pani o lana lava mio e kelinga nga sola mai manga luenga ere mangava o lana lava wa yedi skanga fa penga kama fu ile fakanga aka la fonga e fakanga aka la fonga ai ke ia wakanga mai lo ko ke ave ka freka ko banking ma e te ro foi o era utala fe o le si foi imagine la mo se ma to foi fe e foi ile si o langa masangi e mana va ma u se me fale o e ma futa mai ka ko kala ngoi le leo le tu o e ma futa mai o e masangi nga e manga va ma ungi me nga ruenga ave ro fale o vai tau ne o Sofia fia o vai tau bo fai nga me alofa ai tele ai fo ina su e meu ofisa e ke le nga su e meu ofisa vai fo ila ese ri tu ai nga ngoi ese tu ai nga ngoi ese fa ku ra kala e ile me ta o le ngoi moi o le ale wing o le me ta o ngoi moi o ro kangwa yo e kila fo ile o lo va ka sengis ku so wa ye lo loto la wa e kilanga ia kamala nga wa too much kere kamanga iyo ai la mar kama fa ale wa iri me ka or kama fa aka
Kama fa ak. Eila mar kama fa le ango voidedi. Piki kangaro ke loke a u ke wa sa vari mo fika ko ad mo. Ua fia ngi sa mala le au fainga. E ke le ngala veve ai ka mai au ingisingia au ka muka. Iyo. Wa ma to ia fo ngade le fainga ruenga le ke ringa o ia. E faingo fia ngai lo e pure wo ka haru ma se camera fa. E titi e fainga ka e su e ngo fia. Au ka mala fo ngale le pe e tele me fainga ruenga ma me fa pena. E fa ka ngama pu mapu er ka avan. Iyo, ala ya mo amor pink spa foi le, la ya mo amor pink spa mal. La kware ka nga ko ngi ko ngor ka aval. Ku so la fai uma foi le ma fa pia. Ai vai me ya pia o se me foi. A fa pia o to mulo fa le ta vale me fa pia ni te usang. To e to man tu de le. A jalo fan tu bo ma ba nga ma mai le Blue TV e me sure ni proclame le tau te ya. Fa tele fa talo fa tu fio yo le tala le le iyo fa talo fa tu fa fe au mala vai fa fe ngai nga taulangi iyo fa fe ngai nga ya malo la vale on sa malo le fa to iyo malo le lava papale ele fa ngofi ele fa ngofi ele fa o to yo fa fe ngai nga mi se to fa le tu iyo e anga le leila vale tua ya tau e a maua pe le whaunga wane lau ngaina o le upu fola le tua whaftai a tau te talo iyo whaftai a tau te talo e se rofi a kai ko mingia o le ute whai mo aka kui ko mingia le se awari i le e se mea la whai e foma whai mai a o maasangi ne ai wa tatou masani wha asaore ngangana ua tatou masani uma e le aia masesi o kako e sao mai le me o le aruma kila se roli after ya tu feo yo le tala le lei malato fatu ai nga tausi vi ia le anga le lei o le tua ya i lo tau soifua au namaro so tau soifua tau tua e dei lo o le langona i o lo ufa no noa ufa ia ku ngi o fe kaua i mai ia fa lo ka mai kala le o tatou fa malo ia o na le tu o le ka ku fa malo o lo langona i o lo ufa no noa ufa ia ku ngi ai fai mai fe kaua inga ai sitangata i le upu le tua fai mai ala kofi ngaunga o vai akura i se wari ka alo mai le kingo ai fai fi no nga fo nga e pe yo pipe passion tama fo yo debate le upu le tu ya o le upu fo le tu le fo ika kia o inga ka ika ia mai yo ta ma tu fa le nga ma le winga lauta ai nga fa ngo i lo loto ele upu fa sa mo ya ulu ta fenga ai se futia vai singa no e ale unga e tausili e tinga inga i le tingi. Le ale winga o ia whamatalanga. E a o kou e fi ngau. E a o tou e fo inga le fi na wai. Ai tau mamai na i fua le suafa o ke riso nga maliu mo oi maa. Ewe, lua. E tau mamai na i fua ta mali anga o e kalesia. A ole mea piko i mali e. O oe ma nga e so i fua mai. Ma o wola mai. I ko kongongi e kalesia. E kere i so i fua mai wha sama ngoa. E saulo o e wha kusa o e kalesia. Ma de tua foi. O lea tau teo mai umalafiko i kongwara u kala ka kai e fi ngau ia mea. O le tau teo mai neifa mai o tau o tangata filifili, o kou a pesikolo, o whaifa evangelia, o kou ngā wala aulia, o kou a umatu ai ngā mei ko ki whaingoa mai o tau. O ave fe au, o ave fua. O yiki o ka whaalongo ko whape meisesi o ore ave vai. Ioi, hape o ore ave vai ale atua. O ore ave se e vai ale atua. Ko yiki a o maika ngaka e o la tau mafofonga. Ai se sila vai tau. O Yesu ke riso. O Yesu ke riso. E le iso i fua mai o ia wha pea ngaru loku tulau. Lau wha ngā loku assembly pe lotu moni mau Iova pe lotu asufitu pe lotu ingo loku iau wha ingoa ingan ngai kaimi. Katoliko foi pe kalesia mamona pe o nailoa. E ai. Ioi. Nga so i fua mai a o ia male pinge wha mau ngai a kau avea.
o ia o le alo le atua. O ia o le a reto le ola. O ia o le a. Nga sau a fo ia fatu. E le fa pea. Nga se nga ngo fa kum ta upulea. E le fa pea nga kuloa na e karisia la uka ua. Wala ngoa u te fa vai me mamonga marka koriko. E le fa pea nga sau Yesu ke riso ka koriko. Ke i robo pupula na manta. O pupula nga makamonga maua sisi a o nga fou. Nga ke i la yo ko e kuma ko e fai nga yo. Pe ko e kuma ko e kau ai ala nga i fea. Turu. Ai runga i le fa pea nga. E oi. E le fa pea nga. Ai sisi la foi la mele ko pungi ke mingi. O le kele o kanga kai ke vai ko fai mela to fi na nga le upole tua. O kanga fiola mai e kele yola mai e sa ro e o kuspa ia fa pea nga. E tele yola mai fo e sa fa tu rosa o lo tu mai ai lo pepe nga sa wa o e fa nga mai fo mai o la wa le mission le ai. Na e pese ma lo si fo i pese o le o nga sa le kalesia mamona nga e pese ma lo si o nga sa me kis nga e pese nga ka fo i fa ya o nga sa le fa ka sa lo oi na tupunga o mama i lava e ai o ma o ka ko fa singo manga fa ale e kalesia oi o le me foi la le tati tu ala lo tu se fa ia ma se ava fa ia ma se alo lo fa. Ya le mere ye yo ka va kula ia. Wa so nga ka fai ai fu matari tonunga na inisi e kalesia. Ia. Wa so nga ka fai ai fu wa loke mai de koruse kulo, loke mai ia mea. Ai va vela ai la kuru mole kua. Ai va pe mai fa masingonga. Wa ele sao onga o lo loke mea so. Ia. Tulo. Ah. E fa fe pela ku nge e kuru mar famasi wa o pu mai to te fai mai ele ai lava me se o ko ngaru kulu mo le tua ko e foi mai le ko e sau fai mai ko finga o le me pito sili nana le manuia ele ai lava me se o ko ngaru ku mo ru mo le ku mo i angiru mala ku kala ngom kapiriru sau rola ele ko e foi mai ro sau mai o a una ma fa so ma kapiriru e ru ngore vai eli e pe fa pe mai ma kapiriru o a o tapriu foti. Wala ngai fa penga. A ole mele iai. Ole fionga le tua fa mai. Tava vali maritino mai o mea. We are no longer walk by sight, but by faith. Ole ale wingo nga kala. Wa uma kai mi nga va ai ai wa poskolo nga va ai ai perfeka. I le kingo mai o mea. Ioi. Wa uma kai mi nga. Ore kai mi ngai. So ole faith. So ole faith. Ole fa tua le waka ko sava vali ai. Sa vali la o iro fa kua. E o te fa le nga ma fa ki nga fa kua riska. Ia. Wala ngolo winga nga lo mea e sa we makua e fa ki nga ai e ala kurofa mai male fa masingo. Sa e kausau. Na tau maua lo wa noa. A o lo loke mea solo fua ile loke aku le ekalesia loke aku fo le ekalesia a wa uma ngo vakua mea ke alwe e ke kausisia matausi tu la fono matausi o polo inga a e alu fua e le kausia fai o le kausia o polo inga io o le olanga ke o lion matua e lo wasa a e alu e fai fa so mai wala ngole mea mua ka kaunga tik mua o langa suia ma nga ia vo ia le na ngore ka ke vai ka wa sofia fia o le o langa le me mua io sa le vala awarisia vala awarisko inga nga la sasa ela la unga mai lang ka mai free market la le ka wa ko e la kula la unga mai ai lo ale ko inga le ole makuala wasa le o langa nga la sasa mar ko inga free market ki pia ve karinga Yesu le ala le upumoni le ola a vai le luenga ngor kuspa ia wa ngawi soro la pepa vanga le mafelele soro nanga fa lo ko le uro ko ke pa me marka malo ngai lo me lang ko inga re masangi ar ko inga re masanga la ngala ula mala ingu e ilo anga fa lo ko ke pa me marko inga nang ko inga e ka maro le fa pe ko inga marko inga olanga
Tulo. Ameriko malang kamane. Oh ya suara ru pemone. Ah, mai. Olanga. Ada bala awar ko inga. Olanga. Leva bia la kamane. Po le ana me la fa au melang ko inga. Mai. Olanga. Me? Olanga. Vai le olanga. Vai le olanga. Vai le olanga po sao. Ataro fa tu feo yo tala leile nei vai ngore yo la fa karo fa di. Inga ye ka ko fa fe inga. Malo le on sai malo ni te talo. O la tu ala lo ye te to ye to mai fai to fi no ngai lungo o social media. Ia ma fio ngale tu ma na ye to wo to te tala tu tu. Kala i ku. Kala mai fe ko o tangata fa sa fa i le leilano. Ia matala no ale le io ai ku urmele o le o mairunga isa o ko inga olanga ai ver kusinga le di olanga o le olanga ia malo le on sa ile nei vanga fo o le via fatalo fo te o tole lungo programme to tele fo o tole lungo te YouTube channel e me se fo lungo te Facebook live malo le on sa malo le la pale malo le tawata a o tato ye fa tonga o ka se kumu o kolosi me ngeu ke sauingi ya mato i mato ofisa o saudua o fa pe so wa fe ko le mole manuka o wa fe fo le mole manuka ala o la le kumu wa ai mato ofisi o mako fe ro ai mrisi ko keli ai malo siata malo fesca ko pora me fa ku ya ya lo ko fesca ko pora me o vai ku ala ngi kanga pepa tele o vatu ia wana fa mai se mato wa secret center o mato secret center ia o le taimi foi le nei o le me o le tangata fai me alofa fai nga me alofa o le vai tau foi ne o kirisimas o le kaimi foi le ngai o le amatua sao ai mau vai manku o kaimi kongi o le ama fai yo na fa o lo loto i le tangata o le ale wing o kala asiata ai mai se la kama vo i le vanga fi nga u kama kai pi wa le vanga e fi manga o le kenge le ai wa matua le ro wa paso au ka mo fainga pe fa fe nga e o kama kai le la u sa u de masinga e fa ngo fi nga mo dia me nga o le o tanto le masina e fai ngo fi ai ona talia me na o a me na wala nga ye diska a o ki le fi o sorry la ngor kai mi ngi e ile kai me ko kupu yo manga o le matua mo ia o mafofonga e to afia ni si e mafatia i mengi o mafofonga o le ango io ilanto e ma e a faina di mere o mafofonga le wa e ngau ka mai kai o lau fa makala le ki fa makala ko wai tu sa o lua o feo a o le ngei la mai ke de yo o i o o le la wa matua i a fa ka o a uma me te momo o i ai fa ka a metala si mato vai fi au kidding vai so di pay the price o a fo email le a e momo o i fa ka ngi o ngala e fa tau uma me uma ave i o le pola fa fonga mai le o ka ngo fso so nge ko mo o le e pe e tele me manava ele ma faina tau tala e pe o kala sainga tamale tele me mangava ele mfain ka ukala o le me kai pe o ka mo fata fa iva o ele ke pe wa yir ka ka se fa kura ukala toli a wa ke fa pe ke au le ke le ngi au kengi si o karkara ngo wa ka mai enko le so e yiri tangata fa le e mativa i folinga Soli, e ka kai maki vai foringa a o le ke le ka mai ka. Ya wala ai e yai de kanga ka ciao. Wa ciao le u fa malo vai vai. Yo ai wa fiu e peko sa o lo sion kinga. Soli. Nga ole pala yo se vai mo kusipa ave e le ko e mo sa
Le la ofisa so ni atu ya oi. Tatu woro le wa kere kako update. Ai so manga au ile le. E masange wo se usa Pirati Williams ka lo fu mono talo fai. Ya. Ai me se for ko kere va talo fati to fine ale ota Rita. O kamalaya fa fonga mai oe le ke mo o ka mai kai. I yo ma fau faunga ai le fa kingoinga. Fa kausa me alofa. Kangoe va ai mai lava li taimi le sa e mo o ala e fie ia. Le o kangoe va ku ia ngai o ase e vai o se ka mai ka e fie muri umi. Muri keke. Ia po se kenge e fie e flat. E te mai taua o se ta mai ta e fie ngi dress. Pe fie skirt. O le ale umi o le skirt. O mea o mange ia le leilau va ai. Ioi. O le ale tu ai ngā whai ngolo na lau wao, pe fia sei, pe fia lip shine, lipstick, o mea o manga, Ia ona e saungi ro le kapeng, e kei lo le po e momongo e mea ia. O le kai mi kongu ale ke arua i ro e momongo ka mai, le wha sao i ro lau ala va ale. O le o le taimi, o le po, o le Christmas Eve. Ioi, kai mila le wa la fa kali me le kier va duanga fa mai. Lai so waru se fa nga solo ya man ko foi ka ki ho foi le ku fe ko ama ka ko feo fo tai. Mai so lok se fa manguia Christmas. O ro wa ngona nga o inga esa sa oro ia. Io. O vole va ver sa stu au ale va ver sa stu ke o ke engar me. Ai sa me alofa. Ole au ngo au te fai sina u me alofa. Mo se e pele e te oi. Io. Au vo e ke ngofo fa ka ngo fier me alofa lo todo. Io. Wana nga ye isi kama se fa kwara ukala. Ai le lei fo ile se mo we ma se o ia. E iai foi de kai me ke ngo foi fa ka ngo fier me alo fa ro to ro. Ai fa ka ngo ka me alo fa u friend. O el tina va ai le ile ka wo me alo fa ngai fe ave ile ina. Va ai le ile ka wo me alo fa. Ia wala ngai fa penga. Ia. E foi de sikama e ngo fokusi I me alo fa. Fa mai mo le uso pele. Siaki o toutina I o tou va ai tu a mea. Io. Wala ngai ai fo idesi ka mai. Mai han. So wala kwa se mo modia kule me alo fale a se uso le O Sabrina le ngoa ala wa kusi mai mo le uso ya bro. Iya. Sampai mo le uso ya Brina. Esa pela fansa mo. Alo la male no sa ile manga o le fia. O le mau. Wa fa pe nga soli. E ke le inga ya ai yo le. Ya o tiro ile to mo bol tiro ma to ta ma na me o tia ina to inga o langa fa bena. Fai le ya me anofa mo le fa na. After ya tu tanto company lang no so ni vanga le via major sponsors sunga fa fenga to le 4 male fale tua ya Helen mo le uso ya submarine ai Sabrina za ola le na al kama vonga le avia Joanne o Joanne le ngo o kingele avia fa fenga wing ala fa mai mo le uso ya Joe. O le usa ya cho nga o nga lu ese ma de fale langa e mrisno men mak fa popo male en ma ai ka ko ile olang update to company lang so ni vanga le fifi ya Pacific 40 but talo for voucher Pacific Easy money transfer nga ta fo ile ya o le lang so malosi a le tato Sanita Hotel le songi Sep say Oriana ya nga ta fo ile o le tato color shops in Matafili. Ja, fa pe fo Pacific 40 ma tano for voucher ya nga ta fo ile o le o nanga le Samoa Tourism Authority le dei vanga ole va ile de kai mi o de wo mangela u kala de fa ye ko mani ala wo ko ku nge nu la maka ki vi ru ma kai mi ala ko ku ru ki nga le ai nga fa an maka ku ki vi so ko sa wo ala wo ha ko la nga me alo
Lai fa ko asika ma. Se sau se maka makarka ki vi o sau tau tai o e ke pisa ma o yo asiaka. Sau le o sau tau kai. Ala o ko lo ai. O ngala ma fau farkavare. Olla me alo farkavare. Mai han, lei maka ku lai ka ku skama ma e. Mai lai ka ku ma ko mengi ku ye. Ala le o fa pele no morkivi ala mo ko lang. La mo ko si yaki akua langa ngova ai ere se macho ele se chona le nga de vesi yo me ya o si ta tu maronga fai lo ki ma kurunga re vai follow po fela ri mami ta tu maronga foi mai ta tu news update mai samo. Tassie Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassie Pacifica Cafe or get a new look at Tassie Barbers and Salon. Tassie Market, your affordable local. Fiele Pacific is whaelo atu lada whabitoa kirisi masi male tausang fo mo ainga umo Samoa. E lima se fulu whaelonga tupe ta i lua se lauta lau saunia mo ana paanga. Lua se fulu lima whaelonga mo ainga i Samoa, lua se fulu lima whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i teitasi. Download le Pacific Easy mobile app i lau telefonia lafua iau seleni. E lima ta lale fi ole nei whabitoa. Whaonga le direct transfer bea whaiwa iei lau Pacific Easy membership card. Ai nga whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa e mo miesta male maututongi. Awane ngalo le tātou whainga paanga male mo ana rentals. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valuselau o tasi ono po au kilani i le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Krisi masi mane tausang fowi ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga ruenga a le Pacific Easy Money Transfer. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimelo wajile o tolu se fulu ma le 5 minuti o te nei le tu lai fa le tautua va wa wala Blue TV be ser proclamer tauta ya e ma le favor chacho tu de va ngole viafi. Tan waila ta tu te me ita to update langa le wo ko va ai kwa e yai de ko mengi de fai mai. Ai fa fela mo ma tauta mai tai. Ole a se fiso so ninga mo ma tauta mai tai. Iyo, ia. Nga ule manga o e whai loa de mea lea. Lea ngai ese a la le fia o le mauar ki ngā. Ma le fia o le mauar kama. Ia, ane la amata tu wha pēta mā. Ia. Whai ma vai po wa sui polo whaila. Ia, vai runga wa o haso hoi wha pēngei. Aso fia.
e te ia o tango tinato e mai le ata ia so ia io e sa re I fai ar ngai mea karu le makanga kausanga io a wa ke ia ko e fai mai le akanga re ku I male le ku I mo nga ofisi si I runga makafa e ke ia a ke wa fa ku han Fenga ko mo wa mai le akanga a se aka vo I le la makua I taunga Hano, le akari leo le aka ia so vo io ai fa mai si wa swinga vo ia wa ala wa awa e fiu e so e wa le mo wa kai runga pro faila me mo na ia te io e kai mi ngai ai si fa ku ukala o mana tua I nei le vaenga na matara no mata se o ferengi o lo matua mangeli alanga la le o manga ko so ka ngoi korosi e le faingor ka ku fa tatu fa ma ro ngai kai fa mai kala siro mo ko ke se fai mai sau fa so o wa kele le mele o le se fa nga o kenge fo nga le kele nga o kenge o fai kai ko ru au kai ko ru mo mai no Facebook langa o mana tua nei le mele va ko fa mai yo ya seta yo ko ru se fa nga o kenge wa wa kenge ki ma ko so le me ale ko fo I mai ngai wo mai makai ko ru o I ka fiola e asia ka ko kiki ma ko kupuranga ma kamanolo awa pe ka loka ngai ma ko fanga o kenge o va ko asia fa mai e wo ko sa ngai de kiki le wo ko sa maranga ma wo ko sa ma ko ngofo wo sola ma ai sa nga fa mai wo yo wo se ki ai sa ru poro faila e ra ke kupuranga ka isfuluiva Mami, e sau pro foi lá ela que kupuranga se fuluivo. E a wala ko er kinki e pe fa menga fakari me pakara li ole ma wa ko ia. E ona la kunga are ko foi me wo mawar kam. Woi ka fiola a siaka. Ole wa ko ngiro fikuri ma ai vai ka usangor ka ma ro yo ngori. Mo erchina. Vai pere o face fake page. Ei, se fa mu pe ka ma le ya ki fa mu pe o ko le la sungu la fifi fa ma yo na menga o se ki ya ma la fo tuanga fo le va tu te mi le tina vai pere o face vai la kama pele o vai la kama pele o si lu man lo profile o tio chico wala nga ia ni me fa penga va ia ere di nga pele o asiata mai ruma ara eis mai ku awai tasi le me o fa le nga tupulanga o le me o le foringa se sere ia ngai ngor o page io o le makua I kele o le mo foringa se se io o kala nga siro makua la ule ta ua tulo na sua falanga I te ua ainga mahe vai o shopping center mangi no foi o maku o ke fifi ko inga maro makua mo ke ai fa mai mole seta fai mai so pokala men melia wa kele mo foringa ele a mai sa o si ro matua la ma longa loko vo ile la mana o ia sa o mai me ile ka kauanga mai foringa o fore oringa mai foringa se ko Io amor ko inga me la le mo ko inga me la le mo e sau de profile o simi ku so de ngo sa o simi de ngo nga sa mai sa mo ka e sau de profile Jimmy ole ole vai ole white Jimmy e sa wa ka Jimmy e pu e menga faka wa e ai si so le o va tu ala ngor pokala mengi e mo mi an matai tu yo to halo mfana ba ke ngeki ke mingi so le bo se e ki a pu e menga profile Jimmy mo me pe e pe e pu e mai fa au kafa ele kilo sa o mai Jimmy e pinga o nga au karinga o toi mana tu ai le sia ora ku ngai Samoa o wala ku Samoa ai vinga sia o nephew le o kere ka o kure mai anko ka filosofia ko sa lolonga sei
se o kama ilaki le fa pe o se kupe ara o kama ya ko ya mai ka ko sa lolongo se o kama ilaki fo ile anko o ke pisa tamari se o ko fin fa ko oso kavale taua e hadu ara o kavale ki kiro ko lima ngor ko ingala ko per Facebook anga ma pasia ma maota vo ngale mele mala va lele la ma o la kar me afi kai sa lolongo fa mai mala o kama anko o ke pisa so vidia nga vidia ko kamalo no o ngala wa ingan makiki o fa pe ve e se me ala o kiki mai ya o le ala o funga o sidi langu o fu ya ma le ma ko ma se o anko ai fa kari me nga ka wa ngo fuanga le ai la o fa mai tanga tali o kengi ra kam ai la o fa mai ka kare o fa paka ma mauro anko mai fa paka ma mauro anko a ke longo menga ele o longa ko i era kom mai ya o ke por aku rola o kamale va ve fa paka un mele fa sanga ngai fari a foi de ma ke kisa longa ke paka nga ai la ngai kuar ko inga pi la a vo ngare fa i ko ngor ma ke ele lo era o kam ngo folo mai au fakanga kamala ala mai foi se o mananga nga ula ko ya di fer ko viki o kilo ku ngai vai poroka vo ngai ko kami ya ko kami ya ko ar ke de fong ya ngai de avese le ai pi sui le i le va ya ku ngai la kala piri ya ki ngai fai ku ko ma ke ki vesa lolong e piri ya ki o vai ya ku lai kala ngoa wala kakur kaka dala foi kala ngoa mai disi kaka o ke fai yakore king or finge o ke fai yakore king or finge de sa fai mai ai totally ya ka kere fa o kere o fo ngale tu ai o uma ko yo uma o far meru ke vai ko ile sa fa yerga or kaka le fa ka avar maki so ele le va o vai ku nga o la bukarango ko mi milo mai mala o kama sa o ka nga kere i ro wa lu nga yo e a fe mai na e o so mai nga o so mala o kama ele va o ko ngor kavat nga o so ma se o ne fiure nga o so mai ko fo mai kau. O te whanongo longo atu le tau. Le urgency, voi le urgent o kamigiki. Me kau, whaman muri. E reo iro e nau kamare. O le anga mako ai whai akura o makamakang. So le o le whawhinge whai poroka ai whakau awa. O whakari. Leu ke whakari. Oa, o hamea ngai sawe. Hamai. Se kau le mai le ka ua ko pe kau o fiarisi tani ele vanga mau e se ko fa mai kwa nga wala udi masuka la nga por nga mai topa perché ka ya no fa ata tu fa pe o vai kau fo ngeo kirisi mas sia ki le fo ringa ye tinga ku oi sia ki le fo ringa ye tinga ku le anga o le au fai sefer kai miringe e vai le ngi ka mai kiki e le ya go se rufu kasi ai fam are la ma ngi fare mara karangonga ai ke va ai la i voice recording wa kango ngi o kenyaro o kari ida se o lefi wa fa kusali e ke maro e ru ngo folo ku se vai o king or kenge se vai o so le o firo ele o firo ngor fe corpas o vai o la ko nga kanga ya buengi o mai ia me foi de polo fai la ka yang wa hat wara se o ne firo nga ika play mai ya o voice recording foi nga le vore po pape ia o ngai tips nga mo auto mantua sia ki le ka miki wa ne mele ia o le me o le foringa i pepe i kua ku foringa o mikula tolo vai fa le o to walo a wai o lua fainga me alo for kirisimas tolo ma upuku sa male o aku ai fo i mahava vanga tuai matene ti ma o aku ai makamiki ong or kau fa se
ma le matua tau whaavalea le mafofo o le siko ke. Ia e whaata la fonga. Ai si aki po ai ngai alu inga isi au whanau malu ia iyo. Ai whalelei, ai lelei po ai ia o lato ingoa mo. O le ala foi na to tero tangata le e tinga minga se fa kwala ukala. Ia au tele po pore la one my page. Ia e kasi si my page ma si o to rua. Ia e ad mai ala to telefo o to ia fa fonga mai ke war lali. A fai o lele i accepting a ngo oi. O lea lava o te alu yo wata po o si tangata mo. Ioi, o te alu le lei viu lau poro faila. O ele ke atinga minga. O te alu viu le lei ma o siakia mo va ai o folinga po o se tangata ioi moi. Ia po o si rakangaka. Soli. O le sila me mali. O le si kangaka e ad mai e ai sa ule folinga or ka mai pusi. Fatu o ingoa, ai sau fōringa ori, o tamalana, e le leilo o wawea kuar kai miringai, a whape o se tangata mo i lava, po oifi o so ainga, po se ainga fo se o kōrua. Ai a whai e sauro polo, whailai lei mangi aka o se, o rau ainga, o oe malau to o rua po o lau whanau, ai nga ai kumu mai meo lau ai, ma meo mori wila, ma meo ato matawhanga, lia whaamali e atu, e le ma whai ono utari eina. A fai on mafuanga fo na le tuai nga karia. Iyo ongor kai mingei. Mo ka fai ke isao mai ka mai ko. Wai tasi fo ile me tele na heka ita to pages. Iyo. Tasi le vainga. Anga yo mai fa ka siar sai ko marki kani. Ya yo le. La tato atu tato wan tala toto fiola asia kai fa yenka ko kala oko. La kadie. Ya. O tato news update mo. Le la tatou whaanga solo tuai, o le ua pe ona o tau whailoi lai son nafi. Wa mai ona whilo ia le fionga i le tamaitai pāne mio se tatou tunu o Samoa. Fionga sa whapito fia mena o mata afa. Ma le songa le li pāne mio se o manto o tunu nei o New Zealand. Ia le taitai ingo le national songa ya Christopher Luxon i lea songa fua. Le sa whai ai lea whilo inga i nei New Zealand nei. Ia ma onisi mata upu wha mafol whilo inga le nei e au fiai. Ia le whaamalo sia o le fisosoninga New Zealand. Ia mo le puipuinga i Samoa. E tau wala tu fo i le wha tāpena tua i o Samoa i whono tanga. Fo ia tai o malo. O tau pulenga le tau le tali malo i Samoa le tau sanga fau. Le ala ua mai au na wha mautino antu e le fionga le li pāle mia. Christopher Luxon, ia, mo le tātou, mo le fionga tumete i pāle mia o Samoa. O le la walunga. Ma wha malo sia. Tūlanga i le fisosoninga ma le puipuinga. You know, in terms of securities, i malo le malo, ma tūlanga whapena. Mo le tūlanga i le whono tangatele mana tua. O se tūlanga la walunga i le itupu mua le vaenga. Le o le atatou tali malo ai. I le tausanga fau. E tau wala atu mana tua whono tanga lea. Lea e ta iulu ai le tupu o le malo tele o Peletania. Le sunga ya King Salesa po o King Charles. Ia o io le taiulu o le fo ia tai o malo le taupulenga. Ia ma le tele ma le ano ai. O le a fea ai lono winga fo o tūlanga tau securities. Mana tuala. A malanga mai tangata malo losi mala walunga ma tau loa whapene. E o mai fo i mapuipuinga vaatau ma vaenga au walo lato fo i atu nuu ma malo whapena. Peletania, Amerika, Siam, yo atunu umalava. Ya, ai mesela o ele o la vea fo ia te lea ia Amerika ia malo le taupulenga, malo la ia taupulenga. Lea la vea tuai ma New Zealand, Australia, ia Commonwealth countries. Ya, o le a te le fo ila le tūlanga. O le saunga le mu, o le a whaatinoina. O nisi o tūlanga o le whaalia fo i le sunga le pāle mi o mātou i New Zealand nei. O le anto e sila ma wa ai to ai tūlanga o ai inga o visa tāwhawhau mai tono New Zealand. E ono, o le uwha Britannia le au mai e ono toughen up pe a whaasamoina. O le antau whaawhainga tā. Ia. Kau whaamalo sia fo i lele lono winga pe tau atangia mai. O lai e se tūlanga whaingo fio ta otoa i le nei taimi.
ia I tūlanga wha immigrations e leo apala ia lana o Samoa. It's an issue for all the other countries e lātou te awhea māsia mai New Zealand nei o le ātou tangatanga i elwhai ngā malo fōu New Zealand ina ia toi wha malo sia ma maru pui puia nisi o awala I lalo a inga o visa tā whawhau mai ma whemalanga I mai tutonu o Aotearoa nei ia e leo se kala maanga ia mō kākou Samoa o le uputau tino ma le uputau sa e leo se tala mana ia lea vaenga ia ai se I kākou kuri matai po o fea e ta o to iai mana tua o lea ua already au whaafaiga kāringa I kaimi ona o lea apalai online le te leo mea Iyo ever since wa mai al COVID ia o lea wa sa wale pe I whaafaiga kā walanga e le access uma pe mawhai uma ona whaatino mai e tātou tangata Samoa au wala o nei fiso o ta inga wha internet e apalai ai ni ala tau pepa e malanga mai e tono New Zealand nei e le maua uma e tātou lea to mai ui o lea kako makai kuinga ia ai ua malama I lava mātou I New Zealand nei malama foi Australia matangata he tunu I fafu ua mātou malama ona o whainga lava nei o whainga malo wha te mokarasi o se aso walelei o se aso ki ngā ilo ulu o fesuia I ngā we are used to it ua mātou masani ia ele o tu wha amaunga fo ingi whainga malo e uma fo ile taimile nei ia ele mailo ai pe to e pale pea le national ma le lātou coalitions ia e mole nei la taimi o le whato atu lai mai ia tātou te ono sa ia fo tūlanga wai ia nisi mea lelei e fo nisi mea wha lelei mō tātou la vai e tangata Pasifika e isi wha alawe lawe matu iana tōla I mai au se tālia I le tū malo po le stete o Queenselani o lea whai tau watu o share solo mai lunga le social media e tau wala mai se whaafitauli na tūla I mai I se urungali e atangia mai o se maoli po se ia le tama ai o le tama itai o le Samoa I lau wawai atu o le li leo Anaru Ormond ia ma le tama itai a siva au vai ia o te lona o sila fia ma le tōtele ai o te tau mwhai vari atu mō tātou mātutua ma niso I lātou e o sila fia le nei ia o afianga o le ngase fo I lea o le mafaufau le sa mauai le li le o Anaru Ormond ia o le ngase o mental health ua whaatiteleina ma ua o le tūlanga o ngaonga ma ua le mautonu ai ia le fo isa tau fia le li I tūlanga tau mental health la vai au se talia sa tau fia I tūlanga o ia inga ma vainga e peita I sa to ia se fautuanga I to tatala I tua tau whaapupu o toile summary o le mata upulea ma ua matua o ngaonga lava le tūlanga o le whaafitauli le o le mental health po afianga o le mafaufau nei ua ina ia whaia se ngā yo inga le isi o na to olua Iyo tala vou lava si o na to olua ia mai uina mai a ilo na soifua umari soifua le au mai lungo tustu singa o newspaper New Zealand sa wha o ngā ele le se anga ese ia e whaamuta ia matau mawhai e susunu tu lou susunu lo lātou whale ia ina ia atili ai ona wha umati ai o la soifua la ola male masi o na to olua to fasi ala whanau o saonga le mu uma I lātou ono o lea tangia mai sai a ao se tasi o tuangane tau ainga. Ia, o lo o whaanono ai nisi e tau iai ko kere foi tangata I lātou o te masani atu iai. O leo te vai atu le lātou te sheinga they are related to the, I think o le tamaita. Ia, e se re whainga kāo, ia ko inga mata upu whapea. O le whainga kā I o ngi maka upu whapea ngi toi ma ale ale. Ia e tala noa fo I male popole I o e tā fo I le liu ai popo e la ufa asoa. Leanga eni maka upu e afia, I so se mata upu e afia I tūlanga o afianga tū mau, po afianga wha le mawhauwhau. Fo I le mental illness, po disability illness. Ia e wha e te a se wha matalanga o na e iai fo I le lātou si o manga e wha matala ina I tūlanga o ngase wha pēa. Mā ia inga o ngase wha pēa nei.
Ia. Ai o le whainga tā male mawhatianga tātou te whaanoa whaatasi ai. O whanau. Pea o le upuleng o whaia kuanga le lai le amatanga o le porokalam e a ulu tā whenga ai se le futia vai se ngano. Whaafitai i le atua i lo nā lofa. O lai soifua umar whanau toa wha. Ma o leo te wawai atu o lai he share mai o laua create po ua whausia e tau ainga o le tamaitai. Ia siva au vai. Ia se Give a Little donation na charity page fo ilele. Ina ia tau mawhai e toi au mai ele whanau i Aotearoa e ni usila. Ia ai mesi fo i o le tausia ina walanga pe ia wa fia fo ua maliu fo i maleli ile pol meu loka. A le atangia mai wa toi o le whanau. Ia ai ioi. O le whanau noanga le na. Ioi, o fea tātou te vase i naile leina. O le whaatupu o le whaalave malou mawhau le e whai ai lau whai unga. Ina ia pui ai le whaalave. O fea kongu kako ki korosi ai le leina o nei mea. Ngā afua mau whai tau atu. I le summary report manisi o tūlanga na au mai. O lea lava na tau mawhai tonu fitinga walanga lai loa lava masi i la fia. Even le soifua maloloine Australia. E ia afianga tū mau, le mawhau mental health, o si uso sia. Ia la fo e malama mai, fo isona to olua. Sa ili fofo, ma sa ili la vea ia tu soi fo maloloina. Ia go through treatments, sa whaia fo, ma sa ave fo kama lea ma tu ufo ilele no foanga, o ila towe ia mana onga tū mau nei ma afianga o le mawhau. Ia peitai. O fautuanga ma fautuanga nisi lava fo i la tau te assessinga. Ia nei tūlanga whapene. Ia le ngā lenga koe kakala i kua. Le te tālanga la le tua ma tūlanga whapene i le wala tua i loa. Ia e ona i leo atua le mawhau tonu. Ia. Whamese le ngā le atua. E to tele le au tūlou whai uleo au vai. Tūlou lama. O te iloa e fo ina inisi o lai mau te lolotu. But o te le i verify ngai mo ofisiringia. Pe tau ai ngai i whai ulea. Ai o kākou sa mō le ainga. Tupu mai lo mea whapea. Ia tātou te mawhatia mo tātou whanono whatasi. A me se le nganga o le tua whape whioro mafuta mai lunga le porokala meni si tau ainga iai sia tamaita i si tua fina si. Ela iki kia skengi. Ia au ua foilele ua mai maua umalone soifua. Ia ne la iti to el talavouto la iti sia la whanau. Whamesele nganga o le tua. Ile nei fo i ainga ia tūlanga uma. Na o lea ia ke risolo na mawhau ma tūlanga whapea. E whai ngō fionga karia inga ia so whai ngā whape ngeitu ai ngā mawhatianga ia. Ia. Tasile nā mai ngā tātou updates. O leise tātou update o lea wa whailo mai se tasi fo o kenaisa so le porokalame lea ale mafutanga ale foa St. Joseph Class of 88 mai uso ia whape fo i le kakia mai club on Pacific Isi ma le Moana Pasifika. Le lantou sa iri ngā se leni le whaia i tausanga umalama i taimi whapene e lantou te ofo lofa ma whai mea lofa tuai e tātou ta mamati nā mātutu o loo i le mauta fo i leo le mapu i whangalele. Ia me se fo i lo le toa aio Monike ma tūlanga whapena. Ia, ne sa mawore mawhiso ta inga ma le fionga whai malo. Alan Stowers o le pule sili fo le tātou Pacific Isi a me se fo i o le Moana Rento. Ia, le lato tino i tupe sa mo moli atu. Ia, ma le 5 afe tala. Lea na whai mea rofa tuai. E le ngati tau le aio Monike. Ia a o le no foanga o le mapu i whangalele. Ia o lo o iaia na e tātou mātua mātutua e whesoso ani ai. Ia ia lātou fo i tau ma whainga o lo o anga lele iai. Po o lātou ngā luenga whaasama rianga lele. O lo o whea ngai ma i lātou. E sere mā ngai ia. Mā nei a tele. O le utawai a tō le vaenga lea le 4 St. Joseph Class of 88 o le tausanga fo i lelo le varu. Mā lesi sangato Joseph. Le e tau la mua i le tu whaatasinga o le nei se leni ma le nei foai. La tau te whai mea alo whai.
e se lo fia lango fufuanga whapene. Aioi. O tangata ni o tangata le whaia la ko pisingisi. Iai le taimi o lātou pisi sketo lātou te wha mau. Ina ia o mai e tau mawhai e sa ilingi selingi. Ia e moli antu e anga le iai. Ina ia i lātou. Malanga o ke whai aku se whaisinga o ka mai whaasoa lea i le vaenga lea. O le te whaafonga mai. E iei se si o whaafonga mai le whiawhiringi. E le mawhainga e ngofo e kausia au mātua i tūlanga pe aho o nge inga o tu inga tūlanga o ngonga o soifo maroloinga. Awai ko akele angis. E pisi ngā ruenga wale eise kaimia mawhaina nofo fali. E look after mātua mātutua. Ioi. O le kele la, le mawhainga ave ngofoanga ia peila o Samoa, wa ifo inofoanga whapenai nei New Zealand nei. The home for the ages whengale. E avela iai, e totongi iai e le malo ma organizations. Nai tangata whai ngā ruenga. E la tau te o e ngā whawhea ngai matulanga whapenei. Whata ele, kuroa whafonga la tunu. So yo la tau la valava, whai yo la tau mea tau mawha, fuala au o mea whapenga. E iei nei tātou ainga wakau renga whakia o ngā whai mea i e whale. Ai whawhetaila. Ea, i nei avanoa. E mawhai e ona whai mea alofa mga lulue. Ia ina ia fisosoani ia i la tau ro tau mawhai ngā luenga whapene. Ole, le sina vaenga lima sulu lima fe, te lele nei tupe. Whawhetai foi. Ia, i le vaenga lea po le kalapu le po le sosi. La tau tu whaatasia Mission Pacific isi mane transfer moana rental. Ia, i le la tau tu whaatasia ngore nei foi mea alofa. Ia, e tau wala tu mōna i o tātou tangata mātutua. Tātou tala mai Samoa, whaasoro koe kako i Samoa. O lea mai o le tātou whaafā, o i lea se whaafāgoka. O le tātou na whanua tolu. Le whaafo i lea leo malu o le malo au wā, ia le whainga o tātou ngātai whale. E le ngata o le puipuinga o tātou tua oi whaale tūla whono ma wā ma isi atunu ui o ngā sami. Ia o le whainga fo i o le saunga le mū, i tūlanga o le au tāwhewhea, ia o whaafā ngota tāwhewhea o le au malelemo o a uma tūlanga uma, mō le puipuinga o le tātou ngātai whale. Le la pe whaitau watu e tātou update mai Samoa, pia koe ruwa yaso, la u whai malanga tūle minister o leo, ia ma suisini o le matanga ruenga o leo. La tau te e tau a au i fo ia i le tātou wa, amanga ko fo e korsu milionga ka ko wa, ale ngā apiri ngā kai o salolonga. Le ngā whangua. Tolu se fulu miliona le va ale na le sa fa ale tonu. Ai fa fitai mana tu ele tamai va ale na fai me alo fatu ai ia malo Japan. Japan. Le wa tau nu i Samoa. A le la u fa kali ai ro markama le o le a tau nu atu. Le to fai me alo fa mai fo ila va Australia. Ile tatou na fanu tolu. To ela o se anga tau nu atu i Samoa ai manga ko foi. Kasi le maka upu. Le lava e kapisa i ke o ke le ku. Le ta pisa i tanga te te mire. O afia ea. Pe hau ai fo ini su enga mana tu. O le o mangingo sa nganga le fionga mingiska. O fa ma vai le sa o fa ma vai le sa le kape kengi le sa vele fa amatu langa fa pena. O le la ua molo au ko ya ku sa bole ko e. Mai le to ini su enga. It's a human error. No winga o le mistake lava ianga wahalu wa male marka pekengi le ko susuea. Ai e fua i lau fa ingor se lengi ua kia ia i ngamea. Toru se furu miliona. E lenga mai kupi. Lela ua fa afitai leanga le lei o tatou fainga pa anga lava ma Australia. Lela la ko e meliska ko va. Le to o se anga tau hui Samoa. Ea, kaalo si ia. Ai o kako yai le update le ai le ngafangua. Angu sa le ngei va. E fe ko ala kala le. Angu sa le ngei va. Ele ai a se kai mi se ile ai ngi era ko kupu mai ai le ngafangua. Ele ai a se tausanga se ile li pokia mai ai ngi era. Ni nai mea fa le tonu le ngei lava va. Ia. O le kele o mea whaale e kongu e kele ngā mangu mai ai matupunga mai ai. Le ngā lau mangu i ai fo se kasi o komisinga ngā mua mua akua i luma. Komisinga le ngā so ma ikan kai o lea.
mana tua fo ina lau manu ia fo I tu lo ila au malosi. O le ke le o kai mea lau mangu ia mai ai mea a le o la au malosi o ngi fuala au fa sainga. O mea umala fa pena. Fa longolongo atu walu fa malolonga o ngisi sairunga o le au va alea. Ona o tūlanga ai le fa maungi makulanga fa pena. Talo sia ia. Kalo sia ia. Ai awane I toe tupu mai pe yengi si aro lofa mongi. La tau te tau mawhai e wha tau teinga tātou waa nei. Ia mesi fo yo mea alofa. Ke la longa kau ura waa lea koe kiki ngi sa ungua mai lea. Ke roa ai au ke la longa fo yo tino. E siri aku ura kouls full milionga pe fia. Leo lea ato e mai. Awana yo tātou ngā te whale. Ia, tālo sia. O le sia tātou update. O le update le nei o lea tu mai le whamasinonga. Wha male afa tausanga. O lea ua wha afare pui pui na ise tamaa. E wha se furu tausanga. Le matua. Ina ua ia I o ina wha maonia ina o na le solitunga lana soli ngā tūla fono. O le whaia leo ni winga mātanga. Ioi. Ise tamaa I tai po se teni titi. Engari se furu lima kausanga. Ai wha male afa kausanga. A o le tamai tai lea. E iai o na afianga tū mau. Ioi. Whamai wha amatari talanga o le tala lea lefo e tū sierunga tō whawa ai nā forasa. O le kamironga mai ngā o saunga le ri lea wa uma e langa whai ngā whakoanga. Ai sa wai o lea ta ele atu tu lau wha malu le tintiti lea I le vai. Puse vai kafe po le alava le vai. Ai sa wai roa whai ai winga ia. A o si mea sia po le tintiti tu lau wha fonga le tunu ua ufa o ngana le upule o ngor si alon tua e lai kiki. E lai iai o ngā fianga ko mau. Lono winga. Ele ato ato fo ile malosi o lona tino. A lea lai sau le wha se furu kausanga lea. Whai ai roa ma winga mākanga. O mga kula I lumo le whamasingonga. A o le mea pito I lea ngai. E valu le lei maasinga kalunga umar whaalavelave. A lea whako a mangua I lunga. A vai ka kou I hei le whaale kou. Umangonga I o inga o ngā molianga. Saurei unga le whamasingonga. E whātau sanga. Ma leono maasina neo. O le aso fina ngalo o ele te mai mo mai Samoa. O maria lo loko ia ko inga whai unga. Ai se whātura lau tala. E so o mai malesi article leu ke vai ko ile mai Samoa. Or kanga oi fo ile le nga oi makare pe fale le mai solo lunga social media pe or tangata na I nai fale ata. Le break in solo. Wa lua nei masina o fa sa olo kanga kale manga oi fale o ainga. E lima fale ia na maua mai ma fa maoni ai le nga oi markale pe kale. Ale uma mairo na fa salanga e fa fo itausanga. Nga leo ngoa masinga le sidi e fa maro skenge kuro lau vatua upo as faiso le ngana as faiso fa faingo fie ya oi I lau mai monga. Nga leo ngoa masinga le ai sidi e fa salanga o fa maro skenge. Po le pule le uma. Wa fa upunga le nga pule le uma ma fa maro skenge. I tangata ile ato to ma lo sio ma fofo. Ai fa ma le afa kausanga. Ai saura nga oi markale pe fali. Nga fa kausanga. O ko sisira mai le tūlanga I unga ia kakia mai ka ko whamsingonga I Samoa. Ua e sea. O le a sau oe foi tau. O le a sau oe mai tau Samoa le tunu upele. O le a sau oe fua whaate tau. Whaamaka o whekaui ia ko inga a oangi unga yongo avele wari I e whamaro skenge mare au pule le uma. Ai mai se lao le sau fai winga mantanga ia. Ai sau fai winga sikingiki. E le ngata o le ato o tolo na malosi. Po le alava wa le pula sau e imana onga tu mau. Tau te le ilo po le mafofau po le kingo po le alava. Ai wha amaka o fe kaui la le mea e fai o le underage. Ai sau ngare wha tausanga. Ai wha mai le kala leu ke wha leu te wawa ia tu iai. O le vaenga le ping kau mai morianga o na waia I o e ina. Wonga I o e inga. Lana mea leanga na whai. Ia. Kaki aku iau au ka wharenga mea walanga e.
e kau ki whaapea e tau te o ai tūlafono ma tūlanga uma whapena o la o tangata fo ila i whaamisinonga e le nganga vale o ilan tau o le upua le whai mo la wia ma tūlanga whapena. Ai a whai ngar ka i whai o kausanga o le au koso kenge ma le au whaamaros kenge. Au tela lona o le a kukupu fo ingisi mea iyo laka mai ngai. O le si mea leanga le mele na tupu nei e whamai e tupu tonu lava o mamanga kua varu masinga karuai whako a kupu mea lea. Ai tupu tonu ai le vai aso muri muri. O lai whaamanga kua Samoa ma whaamamafa ma whaamalosia. Ia sauanga mo tina ma whanau. Ai kupu kongu ai ane mea lea. Tode. Ke roa uia. Ke rewa peta te whai atu leanga e tatau le whaasalanga i le wasala. O kamaia. Soro a koa. O le pa ua e ka loka ingi ko inga kaka whapengi. O le se furu kausanga wa soro a koa nga. Ai ngisi ngisi kausanga i runga aku ku ia i runga. Ka loka i kokong. Ioi. Awa o tangata nei pe mamai o lanto mafofau. O le upu mongia. A whaifo le ke whafonga me le programe lea o ele ke whaia lea mea. A ele i maua lava oe. E mai lo mafofau. Ai e iai are kaimi. E mauai oe. E iai ale taimi e mauai oe. Mau mea tulou wale ngana mau mea valea mau mea ia whai. Ioi. Awa aka sirisila a tau sirisila i mata vava ai e to i le whai unga rau sau. Ia wako kusa ma le 5 kango vale. Wa matu atu tu sa le whai unga lea ma le 5 kango vale ma le ngaui. Iyo, alfe siri la lea e whakula ka mawofau tātou wo i le ngangana tau tino ma le ngangana tu sao. O le ngaui ma le karipe whali. E mawhai ngai koe suia mea nga. Iyo, o le ngoi mar kare pe fale mfainga ko suia e mafainga fa sala oe a fainga eru kale per ka vale e uma fa sala ko er ko fer ka vale le e to mfainga to fai a fainga nga o ia mele wil paelo e uma ko fa kongu oe ko fa causa wil paelo ko avi a fainga nga o ia maingi la au uma me fa pena can be replaced ai fa fela ko nga mele o fa maro sir kinkiki kulo ha Masafa ailo na soifuanga a toa mole anga i luma. Em fain koe whaafo, em fain koe replace mea. Em fainga koe replace. Le nā tonu au, em fainga koe, em fai a langa koe, ama ise fai unga koe replace ai mea. Wa e ngao ia, wa e avea, faale kakau ma faale popoi. Telanga e lenga whakura ukala. O kama kongu ai, kaunga kau ai whar pui pui. Ka loka ai se ia mai whafo pipili. Ia. Tu ai ngata nei, ole ave ka loka. Se i longa e vai ako pipili wa se e voi lili. Wa se e makolo kolo e whiko lo fisol. O na whato a palola lo lea ma whaate ma ave kua. Kaka konguanga. Wa fo ilanga e avatu i tua. E keiro e whio lolo ale mua longa lua. Iyo, e feo lolo, langa luke karango aku. O le tupu nei, au te tala no atu. Sa au whainga ruenga re corrections. Leo ke karango aku ai. Wa lewa woka encounter inga ko inga kaka whapengi. Nga whaile first offense mai, alolofa yeire malo, alolofa yeire kula fongo. Peyo li kua. Aela kui kua koe re-offend ko e mai koe sanga alolofa e lava. Arua kuro longa koru i kua, aela kua kieri kengi. Kuro, yeah. Ai latu fai wale ngata lo fa malosi ai fosilo nei una fa ngai ma upenga ile ka fa ngai wa vai ka koi a le ai ma se suinga ala foi la na ala ina va tu la fa so ile vai ma ngai foi mon matanga ro ngo leo sorry le fa masinonga okay lo ya la man ya so nga malo mana ia tele le unga o lantou suesuenga. Maua le sifi lea ma le ula lea. Ia, tasile na vaenga. O le isi vaenga o le tātou update. Le la kua kua le video lea. O le video lea na ua mai. Ai tango message o mai e jea. O whamai o le whaalawe lave lea na tupu i Samoa. Ai maua i roko ai ngā pusa apa e lengi.
Se tato atu ai. Umaro na ia leo tamale. Tato wore maralonga. Fo i mai lo se vetka ko fa so. Ai ko si sila mai le video le. Le utanga va tulunga sa ua mai la lo le link na share mail tangata. I pusa apa fo wi o mau ai kongo so ka ko o Samoa. Si sila le ye. Not cool. Oh. O ko sila ko. O to sila tu i pusa apa ia wa a mailunga. Kolu pe lua elengi. Ai fa kumui ala. Fa kumui ma. Oh my good boy. Ta fiolae le mea tupu ya Samoa. Maka ukia. Mata utia le ola le popoi le wa yei kokongoro kako aku. La utala le au te whai atu. Ua solo le falute. O le olanga le popoi ma le kea. Ua matua au fitia wha pongi sa isi o kako aku uzamo. O kou sila i pusa. O tou sila atu. I pusa apa ia ua whaakau uzamo. Ka lo fai. Yes, wa kakau fo ilanga sui vao ngana ngai kula fali. Or kou fao so elu se furu pusa ma. Ole matua una le mafau itu ingatangata. Iyo. Ai ole mafu anga lea ole tele ole me ole ise Kongo Samoa. La faila ukala. Ai ole mafu anga ayo tua nei ole tele o fala au fa sa inga kung. La ngai nganga o fa yakuru mele. Ele itupu mua. Ele iaise o langa le popoi e makua so sopo fa pengi. E o tau sila la ele mere o kura mai. Wa o e meo maliu ma faalave lave o mea la walunga i le soifuanga o le tangata. Ai ua le kea i le au whaakau pusa apa. O kou sila ye. Ua matua le kea lava le au wha. Ai e whaakula ukala lea. O tangata nei e whaia whaakau ia. O kama fo inga ele o whaakau la piki. Ia. O te taritonu e le whaia aliki a mea. E le whaia Frankie. Eoi. E le whaia kama mainstream. Eoi. Whanoloa ia. A mau. Nanga o kere roore koe ese mō lesi. La kou ke le whaia mea ia. O le ke le o kama fo i e le osu e oki. Tamai e osu e whaalave lave solo. Ke le fo i o isi fale o loa i e tau fia feola. Ke le fo i au sainga. Au ke le whapea fo i a mea tate tau alo fo i le ato. Langa e mantua fo i o ke mankuanga taimi e le i o COVID. Sa o ripotia ai au i au ma whaasoa male a fionga e sa vea. Lau ka kau mankuanga le matano ava. Nga au mai mai Samoa ia ma ua le report. O a ano o manufasi e whaakau lesi whare sainga i Samoa. Elengi moa elengi ia. Kuro wal whafonga maua le tu. Ke musa kau aku ke wale a kou tina ngi efi. Ia. Leo te mana tuaina le lei lava. Nga meri merika kai Samoa. Ma au mai e whaaseanga e mate whaasoa tu e teimi fo o ngā lue ma le uso matua. Ia le fionga ia le atau taua. Por sunga le atau taua sa vea. El Harrington la vea. Nga mai ai lor maka upu lea. I fale sainga ia i fale o loa mfale ainga. Ia wala koko ka inga ku ainga a ango ele ongi mangu e mawai o mangu ele aia ka koko rurfa fonga le tunu. O ingala le a fua matangi ia ila ufa asoa le o ke whaiak. Ele i loa fo i pe ka uru ka esu e ngei mea. A ongi mea nga maua mai fale o ngai sainga. Nao, au te re whaiak ulanga whaia sainga. Le anga wakele le awora le popoi e whainga ruenga i whare o loa ngai sainga. A wala tau te whaia, e le ka ua la kou, a e ka ua i fua ngai sainga. Ia.
O kele nga, ai mana tu, kama fo ele o lau kiriva. Kai mi le o ave kiriva. Au ke kari kongu, ore kai mi kongu anga, le o soa ilo ma misie na kama ia. Kei lo oe, la ula tunga o te whaarongolongo i Samoa. E whakora kama i whasikara, ka whaarongolongo solo wai, e whai te tara le savili, e ifo ia ka wo, e ifo ia ka kama ma tūpulanga, fo ngale. Ka ki whaarongolongo, ore kele nga le au ave kiriva le iei. Ore au kule i sanga marko o kele nga le iei. Ia. Ore kele o kamanga, kama whaala maka nga le iei, ngai le whewheo hai soro kiriva. Ia. Kamalanga, le te e vai, e o whai koe ngā la pikia. O pumongianga, a whai le ke whafonga mai, ke ia re maua ke ia mai, woi, mai la leo whai mai sa, o haru po. Ia. A whai la e tua ingai fuanga i whale oloa. A whai la e kua ingai fuanga i whale oloa ke kele ia. Leanga o ke karikongu. E le ma whainga whai mengi ngi meo ngi pusa maa e au mai. O maa e ka ke vai akuai. O maa ka kou e pai au ka whore au wala. Ia. O maa ngai o maa si o ka kua kungu o Samoa. Ioi. E le o ngi maa mai sainga. E le o ngi maa mai Korea. E le o ngi maa mai Amerika po ngi usira. O maa o le au wala tele. Ioi. Kama fo ilele lewa a whai oe avenkiri vai sa vai. E o kuroa ingu ufasi vai vau fo ilele. Ka lailo e ka maseia pusa apa. Ai whaakumu i maa. Ai ave eseale sikingi pusa ngai ave pusa e lengi sa. Ia. Ole matua tumu leo langa le popoi ngai ka ngaka e aku whainga ruenga whapea. Ola ukaranga leo uka ngoka ukuri secret. Leo uka usa oa kwa secret ale uringa. Leo ave kiriva. Wafo ina ona ova leanga whaia mare ova ova i whala au whasaina. Wale kea. Makwale kea. Doesn't care whatsoever. Whaali ei mare meore malo vali. Eoi, male le popoi. Alai whai maro lato mauti noa. E alu complain ngai kampangi. Wa I whai mare siua. Sa o yes, sa is whawhawhinga vedele kongo whaale. Ma inga la tu siua. Ianga mea la tu siua. Eoi. Matua whai male lako mauki ngoa. Tako ka ngofi whanga kako la piki valea ia. Walanga a whai e complain. E kasiar kako kala. O mea nganga mako kiriva. Si? O mea nganga la umai. Ai mako kiriva inga. Yes. Ore kari la nga. O tofo ila lea I ona company nei. A whapeto te whafonga meolo. O kowongi fo mengi. Mangi supervisor I whalo loa ngai sainga. Princessa. Sa au whiro ai sitasi o pule o le. Sitasi o nei, si mawhiro I masi o si tamai tailea. O le alo whawhia ngai nga. E no nofo ma le sainga e whaia fo I whare o loa kele la whare o loa le Samoa. A whaia whafonga mai walanga e me fia o na matua e matamatama muri tai tau te iai. Le o wha manantua tu la fia ngai. Siaki le leito o whenga ruenga. A whai o iai ngia kou kiliva o whai whapea. Siaki le leile au ri I o kiliva. Kasi le mea wa taun whanga solo I kampangi I Samoa. Whai drug test. O nei New Zealand. O ngi New Zealand whai meanga. Wa te tau fo. O na tusa po le hale tau. Alanga e kau fia mai ele ola kau valea. Mai lai le tua inga mea whapea. A whai la po whano lo pai po la whai le nga mai ele o le pusa le uka e lengi lea. Ia ele a moa ele au kiriva ele a moa e kako kasi. Ale la amo re sala ma le maasiasi. Ma le suu. E amor kampangi. Sa tumila. Awa kou ke un kaka o kou rofi pisinisi ngai Samoa. Awa kou ke un kaka e whai e kou whai drug test. Ko kongi ai e paure mea. Ai re I o kou fo I. Sa ai diskoi. E la sauna e whai lau drug test ai le siaki le. Wa ingi leo ngai leo. Ai wate tauna whai. Ui a wala o mea. Makanga I o lea. Matanga lea mea kupu mai. Ioi, to be honest. Oka se makanga. Whaalava I maa. Kau valea ai leo maliwa ngai ainga. Whakori o kou lea lofa. Ata whai o le tau te whafonga mai le whiawhinge o tau le whaiar mea lea. Whamore mole. O kou ke whakau valea ainga. Lea ngai umai o kou. Ai tau valea ai si ainga le whaia wharavilavi. Lea ngau te ioe mo amengi. E le ai ma se ainga va lea I le lang. Lalo le langi.
La ko ke ka ngofi fengi pusa ma afa pe. Tato atu malologa. A foi mai. Tato me il tato fa soa. E ne vanga le fefi. Zapp's awesome Christmas specials on Samsung products. Celebrating 15 years of its service, get yourself one of these amazing handsets. Remember, Zapp is the authorized dealer and seller of Samsung products. Purchase any Samsung handset and go into a draw to win yourself a Samsung 55-inch smart TV plus a Samsung soundbar. Have an awesome Christmas this year at Zapp. Simply the best. Tassie Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassie Pacifica Cafe or get a new look at Tassie Barbers and Salon. Tassie Market, your affordable local. Wa afatonu le tūna lima e le tautua wha walau Blue TV a mai le proklame le tauta ia e mare malo faivoro tātou turu o le vanga le viavi. A o tātou iai e tātou update le nganta fo i o Aotearoa nei ia o sio tātou tunu i Samoa. E ma o e ngai ko i ngā me ko puma ia Samoa. E ma o e le antu i ngā tūlanga tu puma i Samoa. Ai mai se wo o hai whaala vela vele le popoio nei tu i ngā tangata. Now, e mafua ngā ruro o mafau kiriwa. A wai mawhaifu ino ta mafau. E kau kiri o tatu whasoa, e sem tau puto tu whasoa. A ua mafua ngā kauro o mafau le au whai kiriwa. O ngā koe ngā mea, o le sila vae ngai matai tuina fu e tatu whanolo fu, ngai leo aku ka ngā ka whaakawai. Wala ngai, o a ora tangata whai whaalavelave. O a ora tangata tele na whai whaalavelave la mātou ai ngai Samoa, aru aku sau, o leo o tau wasai mai nei ono o aso fia. Au kei lo fuer kau sanga fou e a maka fo ia leo aku e whai whaalavelave mturang whapena. And the last thing I want, o le mea muri a ka ke manga o iai. O le kupu mai e o kua i ngā pusa apa ia. Nea o talo whai si a inga lea e lena tupu ai lea to inga vainga.
kasi fo ila me vatu fa fautuanga fale olo uma ye fa fonga mai tono Samoa le ko ke kali ya ka nga kai oko e vaku pusa apa a mana tua kamba vo ngai le ko ya ku ai vaku kama kai kasi kai rua kai ko siaki le keilo awange e musu pete matamudi e matua korosi le ya lo kama ikulo lo kama ngai vivo ile le lungole ole tape le kimpusa pingi ya iru mo o kanga ya ku keminga e ngala wala to fa yangi ko ngamia e matua mata itu wai o e mamata alia e fai kulanga yo langa lela asati ai mala ale trusting ai fua lesi to ateli yo asia ki walanga kasi nga awala sa o kwai you know or mata nga yo ya mea mo ya you know do we really have to go this low or ko nga mo wala lo le ka kaunga ko ai mana tufo or ka ore o yo le pusa apala we kongo Samoa nga ole fia fo eling nga ole ongo pia nga ole ongo eling yolen nga ole ongo eling yo pusa apala we kongo Samoa a ole pusa pisupo nga ole lu pisupo fo ile ko ponga o swinga la kamera nga le pe fa pia pusa apanga fa pia e luas furmon tuputa la pusa eling ya ole pus pisupo le ile lu pisupo nga toru ponga pe ongos furu 60 something dulangan na lo ai e ko sia ki fola o to fale o lo nga le wa ku nga kai manera fa manatu wa ke lo de we lu ngile fifinge ba pa fa tai sia ta sa ole awa ku sa fo kama fo ye pe masangi o kama fo nga u ki se ki eres kai yo ila to fo le o so maliu fe wa iso lo maliu le usuro konga e valu apa eleng yes e tangata le fa tai le yeah that's right valu apa eleng e valu ai rua ia pisupo rua pisupo ko ponga sa tato pusa apa ngai Samoa e valu apa eleng ia wa ku ka fa pe to fale o loa fa pe mai o ku wale ku ke ko fa ka ua ngai se fia se kau a ver cash sia ki le fa sa wa ona o lea ua sa wilunga me o re pusa ma ale usa onga ole ua matua e mai mo pusa ma afa ia elengi afa ma ia por pusa ala ona melia malia mai ai riva ko kupi se siaki mo ia war teipi ngai uma e ko e kango e ko fa teipi ia siaki ro kala siaki elele ia le maua ia ngai fairo le i e siaki ku ro pe ro elengi wifi ai ongo ma wa fa fe va ai ki ro fa pe mai e fa elengi ai fa elengi fa ma ia na fa pe ro le okay fa elengi ia tu ma ai ku fo lo uru se ai ku mai no uru se ku ai ma ai fa ai ro siaki le fa pena ia tu langa ro ia ia ole tanto fa soa ni vanga ole fiafi ole fa soa e fa vai mai fa soa ni fiafi se tasio ma tal no nga masta mana malanga mai Samoa ole tamale na ma tal no malanga mai Samoa ai e iro na manatu fa mai la natala asiata wa esiale tulanga wa ye sio tato wa tunu usamo wa le fia nga lului mai wa le fia nga lului ka ko ua ai fa mai felan tala eu tele longa o le manguia le wai fafo ya mai o le manuia ia o le wata oto ya tunu fafo e o me foi la wai e mo ia wa mau mai nai me alo fale malo ia me se foi o prokeki ai fa mai ia au wale to tusa ma le olanga nga lului e karangoa fa soares tamasiana matata no ful version teni mai ia wale kukusa wale to fa pele okay ora ofsiri lang ofsiri tama ai se ale mafu anga wale tu sai ai se ia mai ia wa se foi kupulanga ngi vai ka mai se foi tu pulanga nei vai taimi ma tu pulanga la soa ia fa mai le tala ole pau asi sasio fa nga malo fa so skamasia mai pau asi sasio fa nga malo tu lai mai ona wala tu ka fia fua ia malanga fa vai taimi ia sa manga ia tulanga o malanga fa vai taimi
ia matulanga fa pena o ape okay manga ia o mawalole ole ano fale ole finangalo ole tama ole tulanga fo ile wifi mai ia sa manguia si mako ainga ila fa nga ku o nga fa vai kai ia au ke mirange ia wale ko e mawangia vangoa ranga wa ia nala foi la nga wa lenga kaule o e fini ma umanga no fo la ia ma umia si mata tano nga o ngofo lo mo fa pelo tama fo okay no winga o le tūlanga le fa so Amerika male o le tūlanga la le wo o ia na si o tato o tunu nei nisi o ke ro o ngisi ai le o afia le tūlanga al fisiri tu tasila ilo tama fo pe se a o sui ai pe ai se a o sui ai le kulanga alela no mo muli le sa no nga si to ina ia a o alu nga fa vai kai mi matulanga o onga o lesa la vea e foi mala to sa mola ko kala ke ila no nga fa vai taimi ta mai sa mai no itua isa mo le ta o le fio anga ke si la fia au ke roa fa yo mama fa so pe ya tangia mai o ta o fie le fai nga malo le va no sa mangui lo nga ainga ia nga le wa ave mangui ia yo mai ia ngol mena le wo sa wa foi le wa ia e mangko mai o fa nga wa e mo mia ke le fa nga nga fa vai kai mai o fa nga mo mia ke le nga fa vai kai mi al mena do so suinga ia au fa nga nga mo tara no me sto ino langa fa nga mo fa nga nga mo me ia ma tu langa fa pena o fa ku le o tala ye ai fa ma ko la so finga ngalo e fa ma tai te le mana o fo e manguia sitasi yang ingisi o ainga e peifi o nga e manguia fo mai ko rula ko taxi nga maua mai kai mia o fa ku fa ma to la so finga ngalo e fa ma te le fia ai o manguia fa pe ai si ainga no e fa mai ia e man ko fuyo mela nga le ala wa mana ye fo ia ngi kai mia nga le wa kuma pi fa le o kadi de mai dia o fa so la o mana tu ro pe ala so fa so ma ka pule mi mai foi so fina ngano dungo tatu por kalami awai le mai tau watu mare toi fo o fa ko le sko ingale ke ro e ia o kanga ka fai pisingisi ngi usila o le o ko fo ia ku samo wo watu la tau te apo ina le poro ke ki le fa ta ko mo ia o kanga ka fai pisingisi mau ku penge o matua tu ia la tau pisingisi ma ai koe fo ia kui Samoa e ngau le vau ma faa e le kai onga o le polo ke kiri ngei wa avaku kua le maa ngai amore taimi mua fa so ala ia le o le ano fale a to le melea o le soifuanga fo ile le makua le fia alu e fise maumanga matua pa ye a wale fia o e fai wale fia o e ngalu e fangua ua matua le ai se ngau ka ye ko nga lu ngi fangua ua maua le o langa le na o le fa tali ia ku hu ifafu e au ku e kupi pa wanga iyo o kera longa foi o le mafua anga o le fa lilo le tu o isi mea ia e ko akele ngisi o mai sa mo kulo so ka ko o le fa lilo le ku aku o le mele ko akele le fi ko iska ko ka ko ina ua tu lai mai fa nga ma lo le ku lai ke mingi o le ale fa lilo le o le fa lilo le anga o le wo mai fa nga ma lo ma ko e fa singor ka ko ko e fo i ko nga lu e inga le la ma ko fiso songia a o nga ruenga e fa ye o e le fa ye ma lo o le nga ruenga e fai oe malau whanga u maro a inga maro ngu u maro ku maro a lela matou au vatua me fai ai instead o le mea le sa fai mua a le oi fafo e fai mai e fafo a nga o ngofo kusa ua pei ai ka kukanga kai sa mua ongi kia teika o le mele le wakula imai ua pei ngai o ka ku a inga lai sa mua ma utou ia no nofu yo tatou a inga ua pei o tou o ke akiva. Ora pumongia. Kusa ua pei na oni pei pisitas. Ai a kupur fa lave lavi. O fa foa.
O fafoa. Yes. O le mea ngā lewa kula I mai. O lea la ua whaamakanganga le suinga mai ngā le olanga. Ia. Malanga le pisa mai nei mai o le la whaamatanganga kai mingai au te tau tino atu. O le makua whaamakua o whaamakanganga le saka ko iei momo. O le makua whaamakua o whaamakanganga. A fo ia so uma kupe mai fafo. Aso uma kupe mai fafo. O le matua whaamatua la o whaamakanganga le saka ko iei momo. Ia. A o le taimile nei. O lea la ua koe kau whaamasangi aku. E koe whaafo I le mea sai ai mua le amatanga. I think about 20 years ago, lenga sa weri swinga whaamakanganga lea. A ona tu atu. O lea ua koe momoli ei ka kou le amakanga. O ke mori mawaku wa uia ila usavalinga mai sa mo ula ikiki. E iai o utua whawhine, e iai o tau ainga, e iai o ankoso o antiso me. Ngā makua maua whale palalangi, whale papalangi, maua alatou taavale, mai fuo lele. Yes. E iri se uko fingere kwa yare paka e mori mau leila ukala sira fia umale aware patala ufa asoale. La ufa ngā tua, la ufa ngā kua la o rua ngie fia fisa I faisa I pinge la ufa asoa. E se uto fine la itua yare pata, masion to rua o yor, o fai upule ala ua ye kasiri ako oko ole. Ole fio anga o lalo manu, yare pata to fai tia. Tia kapeneta la iti. Ia ma e nofo ila le si uto fine ia fonoti misileti. O aso io ula iki o waonga. Masangi ngo ku ua kua ya le paka. Iwe. O se vai kau o le iwa se fulu, iwa kasi, iwa lua, iwa kolu. E kei roa oe le mako aku kua ila lo manu ngā vai kai. Ola le pusa kalo. Ola le pusa fai. Ola le whako anga orka maa. Tu loa se uso sia. Ioi. Tō whātia tia. Kei minga hiri makai. E mori mau umarko o kele o le au makamakangi ma e o mai ale I paka. Iri ka ngaka whai maumanga lea. E kūro le pasi I ruma ke savali kua. E ke wa ai e pupu kalo loa atu ai tau le whale. Eo oi maumanga yuka. Fai ele fale palangi. Fa akau oi mare fouidi. Ia. Fuo ele. Ngā rua I savali ngā kā kou Samoa. Ke ia nge ua makanganga. Te ia nge o lera kau ke heri ke miringai. Lea la ua toi tau mawhai atu le whai ngā malo. E koe whaafo e awa soia. E ke vai e kau a puki a ke vai e so para nole ya soia. E kau a puki a langa whanga whai. E langa kama I whanga kūmoa whainga. Ai ke vai o iei. E paro umai au whai whako anga. Ia. E o ila loi malae la. E o ki a vea. E o I wo whako anga ia. E paro umara ngei kama I whanga whai a la I kiki. E whanga I kūmoa whai. Ngā vai kaimi. E kasi le whanga vao ke vai e paro umara whanga vao ngā. Oka se mo o mianga sa iai ngā vai kaimi o mea whape ngei le wair kaimi ngei. Aia la le kaimi le ngei. Leanga fo isa mo waku ko inga skairinga. Lenga loa ka ko o wala vele wha mai. Matulanga whapena. A mata loa na ofi aku whaka wa inga fo matulanga whapena. Sau maka ko ngaruenga wha vai kaimi. Ka kala mai markota. A makaronga sui kulanga lo inga ai oso mai kamale o makanga I runga. O le sauar kamanga e o mai ko lua matanana mapaye. Lea lai ye ma fa so ma fa ko inga lea. Iyo, sauar kalangoa. E le o ko ye se fa moe ngai fo ile palapala. Kwa le ai se fa moe ngai e fo ile palapala po ele. E kau koe polili pe kokongi mea. Ai masemea. Ai whawhitai ia I la tau o lea ua la tau whaonga ina ma lea tamai le nei porokalame ma poroketi. Kei rola kama ia le whakula ukala le mumusur keimingi.
E alu suatanga o le vaatele. I la ulea kilo mamau. Anga i le porokeki ringei. Ai ole a fo le fina ngalo le tua le faa winga mar kula i le fai ngā malo. Ma lato anava ma faa wawa i peo na lato tau tino. O ka ngaka mua le mumusu le i ngai le parapala le kaimingei. Awa i lole winga o la ukana le kufea koe musu le parapala. O ka ngaka mua le mumusu e ngā lulu e le kaimingei. O kama ia e koe e whako a koe whaasasanga e o pongi le porokeki. Pe a whai eo o le kaimifo i lele ua whaaka wela u ka avali. Ioi, pe a whai wala kure kupi. Wa wa mautu meo le ele. Ai wala kure ko inga skai fo i lele whaaka wei e whawelo u whale. Whai e whaaka waro a inga. Whaato a to e whaasanga mai loa ka maia. Ia kaki whak. A ole ke le male angongoa i o whaamanguianga i o kula i mai ringi kai mi whainga malo. O le tā ua la ma le wha amamafa. Mō kako a inga i Samoa. Wha amole mole. Wha o ngā le leile polo keti le nau avatu. Wha o ngā le lei. O le au ngangi le ngā. Ki rua o ele mentality leu ke manga o e ave ese. Ave ese. O le mentality fo o le mawhauwhaunga fo i lele por ko inga manga kulea. E kupu ro le wha lawe i Samoa. Wha mai. O le kupe whai mai whafu. Ai su e mako i e konga. Ave ese ngā mawhauwhaunga i le sao. E ufa aso a grupo karami. Ave ese kua inga mawhauwhaunga ngai le sao. Ave ese. Ioi. O le meanga, o le whaamakanganga le nga whai mai ioi. I whai ngā mālo i o ke aku ngei mo kākou. O le whai ngā whaamakanganga, o le whaamakanganga. Wafo i āle o mai o ai ngai whafo. E su e angi kouru mangai, e le ai ma se kākou mea ngā maua mai le whai ngā. E se kākou mea. I can say that. And I'm entitled to say that. Le ngoro ke karangoa kua uia ia hau mo hau. A disagree ai oe lea whai pisingisi peke disagree ai oe lea. Ia, a kongu ngai laki whai ngā māroren ke angi. Yes, a kongu ngai laki ai. Ia whai arero laki ngā sa ori whaware vani. Ai mo au malo ulava a inga. E le se mea ngā maua anga le sulu ale uru, kurou. Maro mai whafo. E le maua ma ai nge manguia. Ioi. A o mato tupe i la foak. Inga ia whaasa oe mele. A o mako kupe i la foak. O re ke le i o longa saur ka mau a inga o Samoa. O re te le ke uoso mai foi oe lea se kangaka foi le whapia mai. Ia vai langa yam. E le hai se mako menga mou mele maro. E le ko kongi fua e maro ngi mako pili ha onga. Ioi. Ingi mea. Ai mangi ngā mea. Waraki ale o sole a whao ofa, o sole a whao valelia. Mau ako mea alofa mai whafo paungangi kaiminga mako a ai engi me ka ongi mea alofa. Ioi, alu le su ngami ia na alua ngai afio anga mga ngu nga afia su ngami. E ui e rei ako akoa e complain mai ngā ngu e rei o ako umangi manguia. Vai ka koe. A ole a se mea na nofo le malo fai aku mo oi. A fai o koua ka mamai o tau war kele ole au whaafia ka mamai e kele nga feika i la ukala lea. A fai sa ea ka mamai o kupe ale malo nga kongero pili. Vi ele ri. Ioi. I ala le ri i pea whapea wha o nga oi kupe ale malo. A lau te tala no altu au. E lei se mea. Ioi. Ngo ka o nga fua ka ika o nga foi pese. Ngo ka o nga fua ka ika ia. O nga oro ka mawhau walango se matoa o nga i pese. A maua sau whailonga foi lele sau maka upu e ke siri ai. Ia e maua lau o nga fua o resku waka. Ia. Ngo ka o nga fua meala ka ika oro ka mawhau. Iyo. Ai rei whapea la ngā maua fsosoangi mai ai. Alo winga le tate whai atuai. Lea la ua kūla i mai se whai ngā mālo e avaku e koe whaafo i aku ma avaku se poro keki o kou a ao mau mātou lima. Whao ngā. Whao ngā loa o lai mea le inga e musua. Ai se ai ke complain umi ai fua. Ai se ai ke ko mumu umi ai fua. Nga e ngofo maua sau wiri pahero mua. Nga e ngofo maua sau suo kipi.
o le sifi o lo ngoi ngai fi mai le si ainga next yeah le lo ka ai haru ke e o ngai fi ka usu e mai le next door ka usu e mai tua oi e o ai nga mea sa ka usu e mai a le wa va tu yo au a le wa va ku yo au angor mere wo ke le ka ko ke mingi or ko nga ma fo nga fa mai e fai lor fa la vela ve sa mo fa mai ya a pe ko woro lo fa la fo mere ku pe la ngai kere ele o fu fo ngi ku e o puta tino ai fa mai ia ale la ma ko su e konga ai la tu sa mo ele ai mangi fale la langa o ko e faia ele ai mangi fale la langa o e la ko e fai mer ko ai ngai sa mo po ko e la langa e konga ngi ke ngi kyor ko ai ai ke lor me la ke le la langa ngar ke mingi o lungor social media ai va ai le la langa ngar TikTok ya ala ola le makala langa ola le anga la ola le anga la fai lungor TikTok ya oka ele anga la fai lungor TikTok ola le fai issue lungor social media a o mantua le to yo e la langa ni e tonga ya o isi mea ri su e mai ku pe ngai ko su e mai e ko ngai ya wo faku o le si mea nga le kupu e fai o le su e mai or kupi ai ko e kangi sa mai le e ko nga o le fisiri lo ma fofau a wala mea la e fai e nei o tatou tua fa fine ma tei ne ma kama ika isa mo o ko e la langa ngi ko e ko mea fakura o kala le petere fie waranga o le foi a fie ke ro e mako ainga yo karie mai sak pai ke yo karie me fai nga mengo kako langa le ke le o ko fa finge mo unises a mato watu nei sa vai le ai ma ko ainga i fo uma e fa na mo nei a si utina nga yo maku la le ko kele ai le ai ma se si o ke fa longo fa pe mai anko ela u ela e umalonga ko ia fa furu moanga e halu no mo le ai ma se mea or fesiri lai do ma fofa o fe o sola ia mea ma fua mai o soi fuanga fa makanga le nga ko le la o to e tau ma fa ia kur fa nga ma ro le ia ko fa fo i ngui ku ya ai sa wo ro mar combrain ia va mai disi ro ma ku wa ke le combrain io ai ta to fa ta ua ne ia va no ta ko fa ka ua ngai poro keki o ke o foi lo pa ye a wala nga luenga o fa ka de mingiska nga luenga so le wa lu wa yu ka si le me wa tu lima uma o le winga nga e pe or kala i vai o lia va e pe or moka la kausi sale au la vai ku nga ku ri mai vai or kanga loa le winga ona na fa matalanga avaku re suo avaku re wilpaelo avatu le nga ese avaku me uma ko e fa ka mare au wala sa matua e ioi sa papala vai va fefe ka wa sa sar ka ya le wa avatu ma nga me fa ka ka uka o si tangata wo taxi uka o si ka wo taxi uka la wa man ko la ngaru pa wara la me fai o lo wa fai e o ki ma uma la to na ima me uma fa pena nga uma e ko vidi mai taxi ko er wa ku kamanga ko uka mai e ko sa uka e o fo ile nga me e le se me a o mele kele mai le aisi ke to fie lo le mero kele mai le aisi mai sa mo ya ma ku ainga kele le aisi mai o le meo le aisi mai tara so o le tele o le au aisi tara ia nga ko lo le mea le nga fai le tara o le fai kala o le su o le fai issue o le fai TikTok, o le su e to alua, o le fai affair, ala o lai. Yes. E pa wanga o me su e mai o tara. O dater. Perka unga fa have you got some dater? Ia nga? Nga su nga dater, me ia fai mai. E umanga su e lori dater, ai su e lo mar date.
Ora kulanga nga le ai. O le fautuanga la, e ala le tatou whaasoa ni vanga le fiafi. Si o tatou atunu pele me so kako ai ngai Samoa, whaongar poro keki. Ko e fo e faile le e tatou, ke ro e o Sofia fo le fia la fo kupe. Le lau whea kores, le lau wakore ki o mere. E o Sofia fo i le fia la fo kupe aku. Pe a matou va ai atu. O kaengi kou pā povi e ui ngā le engi povi kukong a o lai wa whaapa. Ia. E o Sofia fo i le loto lafo aku pe awa ai aku o ka se maumanga lai kua mai ai. La ua au ka pisi, wa au melengi, wa au pi. Pi umi, pi pupu, la popoa, o a umaku ainga, ora kele ngar pi rawa i Samo. Iyo, wa au umare make ki meanga. Ia o ai a lo fatu, o ai a fia la foa kua, o ai a fia fisosoangi aku. Pe a whai ngā ore karikarianga i rumor kiwi. Ngā ore karikarianga ma eisi tara. Akako vai kako i. Ave ese leo langa whaapai ese o tātou atunu, fautuanga le na, whaasoanga ringi e fiafi. Iyo, a e hika, o oela leke a fiai, ai a whaapete a krima e whasa oa. Afikai, nai kera ngonga le na ngonga e kasi. E rea a fia fua ila tau orai makua puru whaingor merea. Nang o kakaranga, nai makua whasa o ala o whasoa. Kamala la mbula e usure au, usure po. Kako whaiala i or ngangor kamaro, ris kamaro kua. Usure kai au nganga usure wa, good morning plantation. E wha pele ainga. Se makua maumanga lai whai. Aole alo mayor kamano i fe au lai whai kai ainga. Usur kai au. Ngar wakuar kamano. Good morning plantation. Ua saur kama. Anu mar kamano. Ai yesi. Nga moe arko inga nong kama i whale lau vao nga ngai whai uka. Nga moe a. Ke ia e marko inga wanga ngai fore la. Nga lungar kamano. Kau mare ako esi. Good afternoon, plantation. Ole alu tama. Ole ngā fo i mese e whai. Ole ngā fo i mese e whai. Oro usu. So le aole mere iai. Talo whalawa TikTok, talo whalawa Facebook. So. E kei roa lau kala se i whai aku. Ole mea ole au ka maisi konti e mai. Ora mea ngara ukupu. Ko sa uare aru iuka. Whaira karar ka mano nga peyes ka mano kuanga yung kananga. Good morning plantation. Ua saur kama. Anga au ia lai whaira nga iyo. Lai whaira ka mano yang kama ika amunga. Ia riforo ayesi. Wai ayesi erko inga iuka moero. Anga moe yang ka mano ua koe ala enga wanga nga ifo wairofo. Ua velar mea ayesi yung ko rua lai kai. Marela ko ainga ko akili. Kau mare ako esi arko inga ai whakangara. Anga kuar ka maro sa vari la aru ese. La aru ese marangan koe kepa marko inga mai. Oh, good afternoon plantation. Ole aru kama. Na ala mai no marka maro ika. Ore mere ale o kere kako. So le. Nga la ea. Umanga aru su fale ai saurua. Ngofo ilu morang. Ia, whatalo whatu sa moa i lunga tatopo. Ke ia le ngei ufo mai lunga kako por kalami. Ola, iso. Ke ia le ua oso ai whai por kalami. Ai rese whai por kalami. Ia. Ua tau mama ina umatu ai male au whai por kalami. Ia. Ia mea ngare wakupu. Matua mu musu e unkakai o le vau. Musu e o le ngā kai whale. Musu e whai ngaruenga. Le aingi ngaruenga. Ai ngā whea la ea. Ia, taro whalawa sa mo. E isi o kamai whaasoare kau. Sa oi le whaare ngungu. Sa oi ngungu mako. Ua i ka le ngungu nang kamare. Kamaro e whakoe whaire e kisi vo inga le. I ka ngungu lai fiu le ngungu e whakoe e kisi. Ala e, ha? Mari ngungu. Ai va e le o maua mai ai e lang kamare le kara ngungu le. Ko fa mer kamara. Ha? Ai mer ngungu.
Mai marangu. Allah ona. Ngar ko nga mena nga le la mo. Na mo wa uko. Ah. Peko, peko, peko. Peko, peko, peko. Oso mai. Ah. Ore si kanga kai ai. Sorry. Ko ke ai. E ore me nga wo kupu. Ai wa kau mafa sau ai mai rungar kem. Ah so le. Ma ko kero fia vai aku ko ala fa wori. Au foi ngai ngalo le melo le ai kau kala le ma fa fa me nga. Nga o ko fa ma ku. Ioi. Ono ai tau tala mai ma e ole le ma fa fa me nga fa sa mo. Ya. Le wo fa so ko ya o ko fi ai mai rungo makara so le. Kau fai ma se fuari ma fai ma se avari. Ya. E ke soi fuange ke le fa longo au ke ai kau kala. Au ke ai io. E te le fa longo foi le upo ko ingo fere nguku e kau sami o fere nguku e kau kala. E le. E mela na le tate fa to iranga ke rinko o mai o mai ko me fouru. Ai e lo foi le o ngai mea o manga wa solo le farute. Le fa kura ukara le. O makua ka fefea puru i vai. Ya o le si. Ja, se fe ko talo fa dia. Ka viola ka vivi. Le a fa pe o ngai ke manga o ke karango ai lo inga vili le. Ma ka usami le mai ar mena le la vea langa ka ke fele ngir ke ro kai. So re ke ro fi vai ku pupuka mo. Ai ver fa ngor ai u asina go. Fai o rore mai o sa o mea ai a piki kau fa adiri mai. Hei a fa ta tala fo ngor winga na la tala. Iyo. Ta hua tele ya le vaenga le mo ne tatu ai ngai sa mo. Ya. Ona wala ka fa so ni vanga fifi. Wala vale ai si vaenga fa so ngo fi fa so ko ya si va ku ka ya. Tu langa fo io nei vaenga i te tonu le vai o le finga malo mare. Tatu kapeneta. Ono le si vaenga no mona e tatu fa so asi o dia leso taya. Pe e se au fa tua ye na sau no na fa se sau no nga te tai palmia. Por fionga te tai palmia. Ia o le lava tari tali le mata upu fo le avatu ni malo mai faf. Le anga afsiringia le lo yesiti. Ia. E ye kanga kam fa yo no la to overwriting vaenga fa penei ma fa tau no ina ma actioning wa le fsiri ku kasinga. O ai le fa kali ia. Si ola le so taya. Ono ole le tatu fa so. Ia e le vaenga le ono bola foi le fa so ni vaenga o le fiafi. Anga le mai le tua. Fu fanga fo yo le nei fiafi me se fo o to lo fa tere mo tatu le tuno. Ia o le tau longo le nganga pro kalame va tu tala o to. Ia va tu foi ma tu lalo. A fa pe ua pa o papa ma le tau to mali ia ko fa foi ma tu te ia. A o fa no ngo o le loto ina ia. Uli masau fu fanga umala. Au te fia fa malo atu i le sunga fa fenga inga. Le mafuta mai America Samoa. Ia pasta pale mene la wano ma le faletua ya Rita. O le Harvest Vision Church. Ia i America Samoa te ropo tafuna ia. Ia po fa talo fatu le sunga fa fenga inga. Ia ma le faletua ma le pa ia fo i le ekalesia ia moto uma lava e le na fo i tu o le moto fiafianga ia ma le to tele lava o to lungo le tatou proclame le vanga le fiafi au le tele to taimi o le ne fiafi a seta fa le malu pio voli como le tautua
magic of giving. Merry Christmas from our family to yours. Sam, simply the best. Tassie Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassie Pacifica Cafe or get a new look at Tassie Barbers and Salon. Tassie Market, your affordable local.